I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Ja sam Lora, danas, dakle, imamo tu vijaču, vijaču, valjda se tako kaže. Znam kako se ovo zove, ja ovo zovem uže. Da, uže za preskakanje. Ja sam rekla vijaču zato što to Dobro, uže za preskakanje ili vijača, jedno te isto. Tu je s nama danas, tu sam ja, tu je moj džamper. Ok, dosta. Oj, pa pošao. I tu pored telefona je moj papagaj, ali vi ga ne vidite nažalost. Danas ćemo malo trenirati, dakle, u ovom videu. Potrenirati mislim raditi vežbe i to. Prvo vežba je da dođemo s ovim, da skačemo do 50 skokova. Ali ovako ćemo skakati. Neću ovako, nego ovako. Prvo ova, pa ova noga. Neću ovako. Hajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pogledajte, zatvoreni očiju. 7, 9, sam malo. Pogledajte sad zatvoreni očiju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sam nastavljamo, nema veze. Nikad nećemo stići. Shit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, nastavljamo. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Sad nastavljamo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Huti. Sada ćemo malo raditi vežbe. Idemo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Što još? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Šta još ima? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, to je to. Ajmo sada malo na pod. Radimo čučnjeve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ovo radim kad stignem gore. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobro, ajmo sada malo ovoga. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da, ljudi, sada smo malo vežbali, to je to od ovog klipa. Lajkajte ga, pretplatite se na moj kanal, ovo je malo glup klip. Meni se sviđa. Ja sam ga snimala na... Kome je ti glup? Kome je glup klip? Kome? Ok. Da, ljudi, to je to od ovog videa. Lajkajte ga, subscribe se na moj kanal. Da želimo do 200 subscribera. Hvala vam mnogo. Na 151 subscribera vidimo se uskoro. Ćao!